škola me asocira na znanje. Moja prva asocijacija na školu su prijatelji. Moja prva asocijacija na školu je prijateljstvo. Moja prva asocijacija na školu je učenje, učitelji i društvo. Školske dane ću pamtiti najviše po putovanjima, zato što su mi to zaista iskustva koje ću ja mislim pamtiti cijeli život. Školske dane ću pamtiti po veselju, prijateljstvima koji su mi omogućili razni projekti te po samim projektima, po zabavi i smijehu. Školske dane pamtit ću po našim šalama i druženju. Najsretniji trenutak ili događaj u školi mi je festival multikulturalnosti i smatram da se škola za njega zaista jako potrudila, a i cijelo to iskustvo mi je bilo zaista predivno i zato ću ga najviše pamtiti. Najsretniji trenutak u školi, ne bih rekla da je to bio samo jedan trenutak ili događaj, već sami period festivala multikulturalnosti u kojem sam bila toliko ispunjena zbog samog upoznavanja novih kultura te po prijateljima. Najsretniji trenuci su bili oni kada smo išli na ekskurzije, a najtužniji oni kada smo se rastajali od novih prijatelja koje smo upoznali na ekskurziji. Najsretniji trenutak ili događaj u školi kada sam dobila 5 iz fizike. Najtužniji trenutak ili događaj u školi mi je definitivno ova nastava putem interneta. Zapravo za početak sam bila za nju i jako me zanimalo kako će sve to skupa izgledati. Iako i dalje mi je u redu sve to, ali nekako bi više voljela da završimo kraj 8. razreda zajedno svi u školskim klupama i zato mi to je najtužniji trenutak. Najtužniji trenutak bio je onaj kada smo se rastajali od učiteljice Ružice, zato što je ipak ona bila prva koja nas je prigrlila kada smo bili još mali. Najtužniji trenutak ili događaj u školi kada je otišla moja razrednica Ines iz škole. Najtužniji trenutak ili događaj u školi. Moj najtužniji trenutak u školi je kada nas je nastavnica, naša razrednica Ines napustila, kada je prešla u drugu školu po završetku u 7. razredu. Pa ne znam, mislim da baš i nemam tužne trenutke, ali evo, rekao bi kad je, ne znam, Ana Marija izašla iz škole, pošto nas onda bilo i manje, a svi smo se dobro družili, tako da. Pa za sad, u ova 2,5 mjeseca tijekom korone, zapravo sve, pošto ovako mi je baš jako čudno. Što mi najviše nedostaje? Najviše mi nedostaju moji prijatelji iz razreda s kojima sam se htjela veseliti ovu zadnju godinu i provesti ju što više s njima, no nažalost to nismo uspjeli. Najviše mi nedostaje staro druženje sa prijateljima. Što mi najviše nedostaje? Najviše mi nedostaju učitelji, prijatelji, školski djelatnici, školski hodnici. Zaista mnogo mi nedostaju. Što smo naučili u školi? U školi smo naučili cijeniti jedni druge, dijeliti, poštivati te mnoge druge stvari koje će nam biti potrebna u daljem školovanju kao i u životu. U školi sam naučio čitati, pisati, cijeniti prijatelje i tako dalje. U školi sam naučila da ljude treba prihvaćati onake kakvi jesu. U školi smo naučili puno toga. Pored onog sadržaja kojeg smo i trebali naučiti, naučili smo biti tolerantni, kulturni, prije svega opismenjeni i na kraju i multikulturalni. Moja poruka budućim generacijama je da maksimalno uživaju u svom školovanju i da se vesele jer ne treba ništa drugo. Samo sreća je na kraju bitna i radite što više uspomena s tim vašim razredom jer vjerujem da ćete ih se rado sjećati kao što ih se ja trenutno rado sjećam i da ćete s osmijehom na licu sjećati svih tih divnih trenutaka i tog vašeg školovanja u osnovnoj školi. I moja poruka budućim generacijama je da u školi steknu dobra prijateljstva i da svaki dan u školi provode zabavno i zanimljivo. Da imaju sjećanja u osnovnoj školi, jer to je jedan prekrasan dio života koji se samo jednom prolazi i to ništa neće moći zamijeniti u budućnosti.
Moja poruka budućim generacijama je da ne odustaju lako, da se drže, da budu čvrsti i da ne shvate školu kao neko preopterećenje, da ne budu stalno za knjigama, zato što sve se može, polako, smirite se, shvatite ovu školu kao zabavu i sve će biti dobro. Poruka budućim generacijama bila bi ih volite se, poštujte se, pomažite se međusobno i sačuvajte ovo prijateljstvo, jer ovih 8 godina zapravo je vaše rano djetinjstvo koje će otići bespovratno i zato ga sačuvajte u vašem najljepšem sjećanju.